ahwefo aboafo ne adomfo ne jamfo Nyansapo TV ahwefo nyina yedamase sada bia moboa na mohwe na subscribe ma amanfo so nyabehwe na mo share yedwumade nyina enne sada de amamre ne amane bra mo da bia no sabre yawo Sawua eben atonsu kumase na yeka mansi na ewomu a bosomtwe district awo Asante Mantam ene sei enadai enanana Nkabom Hemaa na Abrafi Okoto pomponi do ne mrofoto nsadedie na tekoti so obi adem o soro to ahosu akumkra na Abrafi wo London UK abrochimem no wo enne na obesai se Nkabom hene ade aboa na waku amankwa asakode na o Sawua hene utumfo berempon enana akoso Abrafi Koto pomponi a o Sawua Hemaa utumfo berempon Hemaa ti enne edai enana Abrafi obesai se Nkabom Hemaa ti dumadi nyina no de bekoso bia no Nyansapo TV de bi nyina mema mo live na mahwe se de esitie de damasepe sabre nana akosua Abrafi Okoto nana Sawua Nkabom Hemaa woba wabetena se obey empane se bantemanya adoa yetuna mani na sabe bakofo nchidamfo eninya na hwenanya sanso ene wachi odomo a ene yekomboa wo etina Nkabom Hemaa awobey sabre na busua omunyina so atena se fefefe kama ene wachi no aye Hemaa kuno nana adebo aten awo London abuchimem sabre wona wantimi ama na mpanensi ohwitifune wa sabe no pejafo tie wono ani nua bema startup aten ene nua ba abedura sabre ometai nana Hemaa echi emomo nyina akwaba edomo nyina ase na mensho bibia
Yeah, Sabre Nyansapo TV. Ikusoa de ne Sawua Nkabom Hemaa Jumadi kese nyina e mamo. Sabre ameka sai nana kwaku amankwa asakwade utumfo brempon na Sawua hene oyokoba katachi Sabre watranse wono ne nana Hemaa woba ebesi bidi a che no the sent eguso Edmadi me ko bia e mamo nyina hwefo a ne maboama Nyansapo TV ejina enyina emahu de ekoso bia yedama sepe diani asonaba enu nua na Appiah cameraman o wa ha ani crew ni nyina wa ha yedi dwumade nyina emamu awo Sawua ahemfie yedama sepe Sabre de ewura me de kan chim se na kwakwa mankwa asakode na Sawua hene yewura tenase dwumade nyina no ebeto to aso yedama sepe na etwa se onya de won so bebo amo ba wa yo ba bi o bo ka wo ye ene mama ni nyina ti mama so de ne tutu e fie mu a o mu nyina no ko be krom ye nua ba yi se o so ma kan nua Nkabom ana Abrafi Okoto se o ma kan Nkabom ni o so ma Nkabom ba pe ni ne and then there's also said about the children. Also, and then Nkabom Appiah na oba. And then the bush in a bit doing. Now, woman in chair said, when you also say, I was here at Yoma. Now, I'm probably and the Okoto. And I'm one of them back. Now, over here, my money and children. Say any day, we may tell you more. Some Baba said, so that was my operation more. And I'm saying, you are saying, yes, so you be away, what was I in now? And that's it, I don't want some raha. Who was me without saying a drink bay, and now probably Nkabom of Appiah. Said that you guys here. What's up, Appiah? Because you're Abrafi. Say, don't be there for your layer. What's it? What do you wait there when I'm away about? There's so a little bit preview. Oh, yeah, I am more than a year body. Was it? And what will it be? It's more than you say when I'm here. Answer. What's the answer?
Nkabom di no me boa. Nkabom di no. Eni ano. Ehwene. Mowure. Itire. Fine. Se ensaka se wo Nkabom di ni ho a enfa na otua. Wasi se ensa enka honam no ho a ahefa na obegina. Se eni ka se Nkabom di ni ho a enfa na ni tua. Bro ase mo ante se so ni eni ho a honam na ewe. Se ehwene ka se wo Nkabom di ni ho otua hene. Wasi se ehwene enka ho so a wo fa hene. Oh. Babia obia wona jumaye. Wasi babia yi ensa obia wona jumaye. Aye body. Ansa na honam na aye honam. Ti se Yesu Kristo. Yenyi na imundio. Yesu muna yi na. Body no. Babia no wose osuche obie. Body no babia no asusun ba obie. Sensaka so osuche nan ya. Wose ansaka so osuche nan ya. Osuche ni sei. Osuche sei o na epe. Se Henika so osuche eni a osuche ni sei. Henika so osuche eni a osuche ni sei. Sa anoka so osuche Moyura osuche ni sei. Sada na mira sie. Oh, elebe bu yemu kura no a yehunu. Eso eno a very important part. Eso na wo yehunu. Yenu ma bi we yemu a ade yehunu aso ade a yema ye kwa no e boroso. Eso didi o ye de ne mu ye rebe enana. Didi o ye de mu a na. Ejimu de he no osuche die. Jahi mom na so sen. Oh, ejini nyina Nkabom ena mabodi na eye bodi. Ni na Nkabom na akwa no. Na Nkabom na e ba. Oh, tiwe. Se nana mama kamu ha be nana. Do say e bari fona e kan mo zie ya kan ba yi. Saka onu mo tibinta aye asembia. Hwe. Yiye o se nana no a ye ba e because do ma se ene metu kai. Because abofo. O se aye dana no a omeja no betata pa kan mu no. O se wo pe ya amane na mamre e kire wo mu. Ane o kwa abofo to enyan. Do ba na de ko ye. Ka de ko ye. Ele ko to do ade ba. No ma ko to enyan no. Se do ba na fuma kwa. Do ba na fana kwa. Kama de. Ebe na o tinya. Do no ye na ka wo ena ma abushane ni ahini no eye papa. Wasi wo ina aka ho na abushane ahini no. E ma ne esipi. Sese o ba be je Nkabom Hemaa no ko talent. Wasi se a o ba be je Nkabom o ba panyi na ko talent. Eye duru ho no afachine. Aye duru ha no patinye. Ebe na o yama sewia man. Ade na o yama sewia man. Ebe de timi hu se Nkabom Hemaa na wudie no. Wudi ni ye. Ebe de na hu se Nkabom Hemaa wudie no. Wudi ni ye. Oh. Adam da wudi ni man ni age pa se Nkabom Hemaa so so otema. O se na no o da wudi na ade we sim se Nkabom ehina so otema. So otema. O so otema. It is so so hile me ye a no timi kata mafo enkrafo ma na beka kuma so me bo na beka sewia. O se wano so tibiye na juma yi na o kata ba ne Nkabom na bomu a na so abaka na juma na abagwa sewia man. Wo so wala ndi no. Wo ko yi a wo ko yi na wo so ere be abom na do ma ba. O so wala ndi no. Bini ye so putimi fa akwatre no pa so a obatima anya di pa ma o ma bo sewia man. Na ma bodi no ere be aye bodi. Na ma bodi no se o na ma. Nejuma ye nyina na juma na ere be aye kama. Ese juma ye na no na chima ye kama. Ise nyina ya Nkabom mu a. O se na ya Nkabom mu a. Ama ye mana nyefa. Eti ni bi ba ma ni. Na sewia ambako se de konya no ye ne de. O se samne na abako sa ko de da kunya no na je ne ye no. Oh. Se mu nyina mu hwe aye be obie play the part hwe de ye si ye. O se aye ba ye wo de na ni tu fam hwe se ebo bi a se se mu na wo bi a no. Mo bo ai. Oh, na me catch me mo nyam se ye no. De obaba hwe de mu no ebi nyam ai. Ai fe de hwe de ye obaba twai. Yeah. I want to come. Ara me bwana. Wale mache mo se vela ye wodi edio. Ya yo na Abrafi na be. O so de mo na Abrafi na be. Obi ati mo do ye. Obi ati mo du de. Oh, obi ati mo do na fi ara me bwa. Obi ati mo du de. O sa to so be duro. Isena se nyame anda ruma. Ya na no se mo fo yi se bra be ye Nkabom Hemaa. O se ene na ko pa da ruma. Na no yi se be Nkabom Hemaa. E fata se wo ye. Fata se wo ye. Wo ma na obaye na be me hu se ade no ye de ma ho no. E fata o ana e fata o. O juma obaye no na be kire se e fata o ana se e fata o. Wa hwe Joji na no ye koye ba obia ana mte class wo mum na ye ya de no. Twene fe obia bo wo pokura no wo ye adwuma no kura asa unya wo na wo ye. Imagine hwe mwa wo nyam na de bo wo. Etu kwa no aka wo nyu se a
any brain and the chia, when you are more Ghana. Your boy may mammy Nyansapo Tv, and then I'm so many more so and Mabinam said, a Jumano already shared me some. Mr. Bayamana. Was it said when you say, don't you know? Sana so far, no Kyle. Say, be away piano. No woman say, I'm back. Or with better what you know, Bonnie Bianchi, the moment cost 1 day. A cost. What broach? A Bujina, what may I share them? When I share them, I'm saying, Miss Ramo. Nkabom hini. Waso kaje zo nyam Nkabom moko pe Nkabom Hemaa. Sapobia no first nefi. Mama sapobia no first so nefi. Apano jina dia tuso. Awana ma jina so dia tuso. Adam say na adentre elmanu doso. Na mabo nefi na obesu ka nipa foforo. Wom se nefi a ne yina. Se yebra se no se manta pia de se omo pe no. Na fia ne yina o hwe ne fe ampa so ubai wo mu ndu hwemo wo mu gina wo chiri fe emende wo gina papa ni mesu na nanu e perfo go se ye woja na jawo ye chana na sapon wo me wo na ndako se Abrafi aka me ke bare kama ala tie ele kure ya UK itu baro wa misro so ba wasrawala gedi kan e fra na ifidada odika e fra na ifidada me na fina ye dia to no a ya acheba bia no etuna se na ifidada who say yes na fiampa na fila se tra mo mani tuwa na masani na mo se yama ina zum de be kakakra no do kanwa mesre ne do ko ma wonu so de Abrafi o se da ko ma mo so de Abrafi na de na do Okoto na wa bo humra de Okoto muri enama ye bon ka se mo asani yi ana wa usamba wala bima na mema brote no no na ye na de tie fa ko yeah yeah Nana one. Yo. You can control. And when you are so good, I share what I share with me. Also, so then you have a also target. I'm also by a one. but adama se Pentu Nkabom emienu Nkabom Hemaa so Nkabom baba ni ese no ase ati papa wa yama no o ti mama wo mo ati so na pentu mi na ye yo asa ro mo kura pentu mi na beta sorry na Hemaa sha pentu mi na Hemaa the boy more there no adama another room na Hemaa achiam adama wa mame na Hemaa achare ko do mo ati na se gba here depending the code na so far adama wa o bari ko o so bo mo ati Ode bi me sa da mo cha amamra kwaso eche bia no da ruma e mama yi ka se o pe ka bu tu ye ni ko yi ka bu ni chire mo mo sa de tu mo se nya nka bu ni dia e nka bu ba e mama ni nyina kwa jina ba be nyina ko se Abrafi ono mu nya mu yi ni se obra na wo so mi di ma pe ni bi azem ya zem na shia wa gaza zo ke kwaje ke buzu da ko tende ke ze mai wa hirse e fa na sha wonsa ke ko mu
Bapere Chia Hemaa. Na Abrafi Okoto Junior. Chia Senior. Shana Himotu Fabre for Hemaa no. I will for Hemaa said that. Senior. Wo fe papa that's a Hemaa. Eja say. Ade abusua nyina eda na akosua Abrafi na Sawua Hemaa tu Fabre for Hemaa. Yo call this konkono. Omodana say what fefedia. Wane nana Mr. Adeboate our London ni nua be mataboate na sabre watch am na men pia when you chese we chodo me kokwa Monica Sanaima pia nyankwada sabre Yobra be ma Adeboate ni yire Hemaa ku nanu sono bia sabe kam the guy said any onu Hemaa me na na kwa sabe Nkabom ayo sai am be faswa o ba titie ye akwa ye atoya mo kwa ye ayo yeah Monica sa Hemaa ni pia no mamle Dawoma penesi se peni gari ya usu asa Dawoma se kwada fo ya se yes that's your yeah efe kwa yeah sabe you respond yes sabe na Sawua ne na mapasa kwa die yeah
Yo, Sabre Nyansapo TV. Yanya Nana Hemaa ewa ha. Ibebu sandin enna konya. Nana Hemaa mu akwaba. Ya. Wadabroma na wudin de sen. Mi din de Akosu Abrafi. Akosu Abrafi. Nkabom. Sawua Nkabom Hemaa. Nana Hemaa da wasepi be Nyansapo TV so. Ya wo ha no bra na nana kwakwa mankwa asakode tumfo brempon na Sawua hene. Na otu fo afa konya yi no o kan bibi se ahene mane doso abusuane doso nkoa na ehwemu no obi ebe odin se na namfa konya ne mawo na edi entra se gidi a ni nuanu wo me ho enti na omubo mdi because me nukuredie na bibia nso ameboa nti omuhwemu a ya mo obi edi semidi nti bi susu magi atu se adwuma no meye na o kan se wo nu han na mi ni ya ti enye problem no ho ansusu no ya kan ye hu abo ya fanse bosumi bia chase ye hia nti eno no mekwa ndi kotu omu anim se ne nana sie ni se ya bo mi Nkabom Hemaa di meka omu abom ne adi yi atu yi ne Sawua enso abegidi ti mo bia wo ho bia me de beboa no I'll do it yeda wasepi unyanya yempo no bigina Sawua man ene asanteman Ghana man enim nyina anem ni adawase Mishra na mpachopi muku anase munuanu me wo ho no o London no titu London na manya ntie se wo Sawua fo nko a na ewo mu anase hoho etimi kabom ebedwane bi sisi ade Sawua fo nko a ne nya omo na wo ye hoho na abakura ebeje se nsamanfo kura pedudu na atiasefo so ntie ye kwa ye best spread the word na wo o person join ye beju wa tu mi say mi wo shop e wo London
esi aminu we mi kunu neti anu nti se wi afo e ba ho no ye di tu omo anim ebi nso abe join nti ye be to akoso si ye be ton se wi akuro no na Nkabom no ni e di aye adwuma yo yedamase Nyansapo TV eye nana akosua Abrafi Okoto awodi kan Sawua Nkabom Hemaa ene tenenka no dwumadie no wayama na efe na mpo sede wasi akasa no wonya nya yempo no Sawua mind anase yegidi se Awurade beboa no na wakaka no na mo na hoden na wama ne sika nso nye wono nko Sawua fo e wo landing nyina amakabom no Awurade hya mu nyina na afeso a monya bi dia beboa ama Sawua mpuntuo ayenkoso na Hemaa odawroma enche ye hu se wabre Nyansapo TV enche beja na akwadwa home na ye free hakoi afutuo ben na de ma emabunu a ewo Sawua enne eden well emabunu fo no afutuo kakram di be mu omo ani se eti nkan school omo njira omo hu ade because wo education we are educated na tunko wani na tiu makao na krono tene be ya krono betumpo no sa efutu am de mo omo se omo nya sutie ema omo maame ni omo papa edi mpanimfu a ye di animu na so omo ya ne sa ebe boa ama omo ankasa so omo be kwa animu nyame so nhyiraw na akonya enam yewra na nam ankwasa akode na Sawua he otumfo brempon ene na nakosua Abrafi koto na Sawua Hemaa otumfo brempon Hemaa omo de ahya wonsa ene na nanom Sawua na nanom traditional council Sawua na nanom atrankonya ene wa babusua sansa na nato na frewe ehunu se wabusua no ta wachi afi wunua no mahenema omo nyina ta wachi tinana nyame sharpi na onyo kese no mpagyawo woni mote na buade enso ka se bla na ye na Sawua hene eye na ropos na me hu wo na nyame sha woni mote pa buade enso Awurade nka ho na nya saa yeda wasepi yeda masepi midiane aso na ba nya be ma Appiah ena so camera no be ma kosasafo ono so ena so light mu crew ni nyina ewa ha Nyansapo TV yeda yahwefo nyina ase yeda masepi adenti ni ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra panyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwandewa na yesotro no ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am awotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa odawro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam sefafam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya